došli danas pucamo s vazdušnom puškom. Imamo tu dijabole i imamo neke mete i ovdje neke limenke. Imamo pune koje ćemo da izmučkamo i da stavimo tamo na neki pan. Evo tamo ćemo I tamo ćemo da pucamo te limenke. I onda nakon toga kad potrošimo te limenke, onda pucamo mete. Da vidimo gdje su te mete. Evo su te mete. Da vide ljudi da imamo mete te. Šta imamo se? Evo, mete. Čakajte, da sam pušku. Ajde. Da brat ostavi pušku. Da, mete. Evo samo da skinemo ovo malo, da se vidi bolje centar. Ja je brat ćemo sad da rokamo iz puške. Mete kako izgledaju, znači ovo su specijalne mete za vazdušnu pušku, zato što ova vazdušna puška je jaka, ali ne mora dozvola na tu pušku i tada ćemo da pucamo ove mete kad potrošimo limenke i to je to. Tako da ćemo probati s tim limenkama da vidimo kad pogodimo dijabolom da li će da prsne, malo ćemo izmučkati limenke da vidimo da li će da prsne. Evo tu su limenke, što smo uzeli sve? Šta imamo, brate? Imamo Red Bull, Energin, Health, Gorana, Coca-Cola i Ultra. I imamo jednu, to ćemo sve poređati vam na ono drvo i da gađamo. Odmerit ćemo jedno, koliko brate, 5-6 metara. Pošto mi nismo profesionalci, pa ja prvi put pucam iz vazdušne, brat je pucao već, pa ćemo mi probati da pogodimo te limenke kako budemo uspjeli. Ništa, gledajte ovaj video do kraja pa se gledam. Evo brat će sad pokazati kako se puni. I ono dijabole, tu brat uzima dijabole, stavlja. Ubacio, repetirao. O, brate, sve si prošišao. Ovo je uduvalo. Evo šta naš Čika napravio. Evo kako je pocepao dijabola. Probljena. Strane. Tako je, brate, idemo. Idemo bacimo tamo. 3, 4, sad. Vas je pogodio, brate. Dođi se, isprskao si mi telefon. Gdje? Osi je pogodio, brate, od uvo si je. Vidi kako je stala je. Ima još malo. Da vidimo, kreni. Da vidim. Evo je rupa. Čekaj da je. Produvali smo je, brate. Ništa, baci je, brate, idemo sljedeći. Čekaj, ima malo. Koliko nam ostalo još, brate? Ostalo nam još Red Bull, Health i Gorana, brate. I Gore. Brat opet kreće u akciju. Da vidimo šta on to nišani. Da vidimo. Brate, svaka čast. Daj da vidimo se u limi. Osi je skinuo, brate. Oduo si. Gled tačno posred sove. Okreni malo. Među rogove, evo, brate. Svaka čast, brate. Svaka čast. To, care. S druge strane izašli. Još nam ostale dve, ajde ovaj Red Bull smo probušili ovdje. Ali treba još iščip. Još ćemo Health, brate. Ajmo dalje. Brate, svaka čast. Mogu? Može.
Pogledajte sad ove limenke. Evo ga Hel. Gdje je on dobio isto. I izašao na ovu stranu. Gorana dobio ovdje. Izašao na ovu stranu. Red Bull je više puta pogođen. I na kraju je oboren, evo. Hel, ovo je Ultra, evo i on isto. Probušen. I ovaj Coca-Cola kao Gorana rascvetala se limenka. To je to, ljudi. I ništa. Sad ćemo da probamo još jednom. A posle malo idemo da istražujemo šumu da vidimo ili ima neki medved. Ajde da vidimo, brate. Gađamo. Prelepo mjesto. Evo sad ćemo da vidimo. Evo jedan košak ćemo da. Evo ga, brate, šio. Bravo, brate. Ništa se sada nismo pogodili. Nemojte da koristite ovakva oružanja bez mame, tate, te čike Ili nekog starijeg. ili nekog drugog babe, dade starijeg. Zato što možete ozbiljno da se povredite. Ove oružanja su najopasnije. Nemojte vi ovo da koristite bez mame, tate, jedino ako su neki ljudi stariji pored vas pa vi slobodno pucajte. Neki osmi razred srednje škola tako smije da pucaju bez mame i bez tate, te u svoje dvorište ili da ih nagledaju što radite, ali moraju oprezno da paze, ako imate malu bebu, oprezno da pazite ovakva naoružanja, zato što može da vam se sklanjate od tog malog deteta, da ako ima unutra dijabola ili neki drugi metkovi, druga puška, sklanjajte od tog malog deteta, od bebca i To je to, ljudi. I to je to. Ako vam svidi ovaj video, lajkujte nam, šerujte, komentarišite. Da, i ako skupimo do 20.000 lajkova, lajkova ćemo dođemo opet u ovu šumu, ima još da snimit ćemo nastavak ovog videa. Drugi deo ima da snimimo ovog videa. Pozdrav ljudi. Ćao.